iriya penalty bayitsinda watekereje iki? The goal? Je nabonye igitego. Notice the other two players in a better position. Wakabaye wibutse ko ubwo wacengaga cyane ujya kugera ku izamu wa kigoryi iruhande rwe hari abandi bakiri igikucu utabapashe. Umutoza we ntagareba ngo mwatsinze. Areba nandi makosa yabereyemo. Urabizi ikipe nawe yitsinze ikintu gikurikira abakinnyi bashyiramo udusuti akaba kantu k'akarori. Hano makipe bayinjije amafaranga menshi. Dore ngaha habereye ikirori. Mani wakinnye neza. Abantu bose babonye. Yari hano akubitana na David Beckham bite Santiago. Amazing. Félicitations wakinnye neza sha. Yakubitanye na David Beckham. My whole family are mad. Famille yanjye yose ifana Real Madrid. Nyogokuru wanjye aragukunda David Beckham. You'll be there one day. Nukomeza gukina ukuntu abonye ukina uzagera ku rwego nk'urwacu. Ngo ni David Beckham yagasani. Mwana yikanga batangiye gura n'abastari nka Beckham akabona baramuzi. Azano kuri. Gavis we uzi umuntu muyana uzi cyamara muyana cyo agiye kuvuga ngo wenda. My mates, that's Sisu. Na Beckham abona Sisu Zinedine Zidane. Abona Raul Gonzalez yikangamo yagasani biramurenga. Urukuri iki kumwe n'uyu muntu. Él es el del coche. Kare ufite imodoka niwe marifti. Abana umwana bamumenye. Zidane ukuna mureba. Mubona abastari bo kurundi rwego. Twebwe turagiye mukomeze mugira ibihe byiza. Zidane ayita ciao Raul Gonzalez ciao. Baby. Over shooting a commercial. Mucho dinero. Bano baje gushutinga commercial cyangwa se amapublicity amavideo y'amapublicity. Bakorera amafaranga menshi cyane. Where? Bumvishe ko babatinya ariko. Town, son. Uyu numujyi wanjye mwana. Ngeno ngwere kandi tujya kurira show. Umusore bahita muzamukana hano.